butaka bwa Ukraine, aho ibitero by'ingabo z'Uburusiya ku ngabo za Ukraine bikomeje, aho urugamba rukomeje guhinda mu bice bitandukanye by'icyo gihugu, ku buryo Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Joe Biden aherutse gutangaza ko agiye koherereza Ukraine ibisasu bya rutura bazifashisha mu guhashya ingabo z'Uburusiya zikomeje kubagabaho ibitero umunsi ku munsi. Izi ntwaro nshya zizwi ku izina rya HIMARS cyangwa MRA, zifitemo ubushobozi bwo kurekurira icyarimwe misile nyinshi kandi zikajya mu byerekezo bitandukanye, bapfa kuba bakanze ku mbarutso gusa. Ubundi mu bisanzwe ibihugu byombi yaba Ukraine cyangwa Uburusiya bisanzwe bikoresha ibisasu byo mu bwoko bwa MRAs, ariko ubwo bwoko bwa HIMARS bugiye koherezwa muri Ukraine bukaba bwisumbuyeho cyane ndetse bunafite umwihariko wo guhamya igipimo kurusha ubwoko bw'ibisasu byari bisanzwe bikoreshwa muri iyi ntambara. Ngo gusa ubuyobozi bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika bwabwiye itangazamakuru ko izo ntwaro ngo zizaba zifite ubushobozi gusa bwo kurasa mu birometero 80. Ni mu rwego rwo kugira ngo izi ntwaro gusa zijye zirasa mu bice urugamba rukomeje gufata indi ntera, bitarenze gusa ibice intambara ikomeje kuberamo. Ngo kubera ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika ifite n'izindi ntwaro zitwa Army Tactical Missile System, ikizwi nka ATACM, zishobora kuraswa ku birometero 300, kandi ibi bishobora kuba byateza umwuka mubi baramutse bohereje ibi bisasu, kuko hari n'igihe byajya birenga igihugu cya Ukraine bikaba byagera ku butaka bw'Uburusiya, kandi byakaba ari byo Leta Zunze Ubumwe za Amerika idashaka. M142 HIMARS ni intwaro zigezweho kandi zishobora gukoreshwa mu buryo bworoshye, ndetse zikaba zarabashije gukorwa hagendewe ku gitekerezo kizwi nka M270 zakozwe mu 1970. Zifashishwaga n'ingabo za Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse n'indi mitwe y'ingabo yari ihuriweho muri icyo gihe ubwo intambara ya kabiri y'isi yabaga. Nubwo bivugwa ko izi ntwaro byoroshye kuzikoresha, ngo bizasaba ko abanya-Ukraine babanza kugira amahugurwa bahabwa kugira ngo batangire kuzikoresha ku rugamba bariho. Ariko ibi byahise bituma Perezida Vladimir Putin ubwo yahabwaga amakuru n'inzego ze z'ubutasi z'uko Leta Zunze Ubumwe za Amerika yenda koherereza izi ntwaro ku butaka bwa Ukraine, yahise arahira avuga ko izi ntwaro zitazakandagira ku butaka bwa Ukraine, kazakora igishoboka icyo ari cyo cyose ariko izi ntwaro ntizihagere. Aho yahise ateguza indege z'indwanyi nazo zo mu bwoko bwa Su-25 MS-17 ko zigomba kwitegura isaha n'isaha izi ntwaro zakwerekezwa ku murwa mukuru Kiev cyangwa ku butaka bwa Ukraine, bakazisandariza mu kirere zitaragera ku butaka. Cyane cyane ko Perezida Vladimir Putin avuga ko izi ntwaro mu gihe bazaba barimo bashaka abantu bagomba kuzikoreshwa no guhabwa amahugurwa, bo badashobora gutegereza habe n'isegonda, ahubwo ko n'izo ntwaro zizagera ku butaka bwa Ukraine. Yagize ati nubwo zaduca muri humye zikagera ku butaka bwa Ukraine, ntabwo bazagira igihe cyo kuzikoresha twe tutarabasha kuzangiza. Twe twihaye intego ko tugomba guteza igihombo gikomeye Leta Zunze Ubumwe za Amerika kugeza ubwo izava mu byirimo. Ukraine igiye guhabwa ibi bisasu mu rwego rwo kugira ngo ijye ibasha guhangana n'intwaro z'Uburusiya mu ntera ndende, kandi n'abasirikare bayo bakomeze kuba bafite umutekano wizewe 100%, kuko ngo bakomezaga kujya bagorwa n'ingabo z'Uburusiya, kuko iyo barwanaga imbona nkubona ingabo z'Uburusiya zifite umwitozo wo hejuru kandi n'amacenga yo ku rwego rwo hejuru, bigatuma ingabo za Ukraine zitakaza umutwe maze bakazikubita nk'abana batoya. Umuvugizi w'igisirikare cy'Uburusiya yahise avuga ko izi ntwaro niziramuka zoherejwe ku butaka bwa Ukraine ibazaba ari ubushotoranyi bukomeye. Gusa yavuze ko nta n'ubwoba bafite kuko ngo bafite intwaro zikomeye Leta Zunze Ubumwe za Amerika itigeze itekereza ko baba bafite. Ni mu gihe kandi umujenerali uyoboye urugamba ku butaka bwa Ukraine, nk'uko tubikesha igitangazamakuru Infox News, yavuze neza ko bagiye guhindura umuvuno bakoreshaga, ahubwo ngo bagiye gukoresha gusa indege z'intambara kandi zifite uburyo bwo hejuru buhambaye bwo kwirinda misile zishobora kujya ziraswa kuri izo ndege, ngo maze bagakubita izi ngabo za Ukraine mu buryo busa n'ubworoheye cyane, ngo kuko nta yandi mahitamo izi ngabo za Ukraine zaba zifite. Uku kohereza intwaro zikomeye nk'izi ngizi ku butaka bwa Ukraine byatumye uwahoze ari Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump atibaza neza, ataniyumvisha uburyo Leta Zunze Ubumwe za Amerika ikomeje gushishikazwa no gushora amafaranga y'umurengera bayashora ku butaka bwa Ukraine, na n'ubu agitekereza inyungu Leta Zunze Ubumwe za Amerika yabifite muri ibi bikorwa bidasanzwe ikomeje gutera inkunga igihugu cya Ukraine. Aho yagize ati ntabwo niyumvisha impamvu Leta Zunze Ubumwe za Amerika, igihugu cyambyaye
gishora akayabo k'amamiliyoni angana gutya ku mutekano wa Ukraine, igihugu kidafite aho gihuriye na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Na n'ubu ntabwo nibaza impamvu twebwe ubwacu tudashora amafaranga nk'aya ku byerekeye n'umutekano wacu imbere mu gihugu, tukajya kuyashora mu gihugu cy'amahanga. Kuva mu ntangiriro z'iyi ntambara nabwiye perezida wacu Joe Biden yuko igihugu cy'Uburusiya ari igihugu gikomeye kitabasha kuhangamurwa na Leta Zunze Ubumwe za Amerika iza yihishe mu buryo ubwo ari bwo bwose. Uburusiya ni igihugu gikomeye, nubwo twarwana na kimbona nkubone ntago ari igihugu twabasha gushyira hasi uko twishakiye, kabone noneho kuba twafata amafaranga y'umurengera imbaraga z'abanyagihugu bacu abanyamerika abakoreye imyaka n'imyaka tugakomeza kuzishora mu ntambara hamwe n'igihugu gikomeye tubizi neza ko tutabasha guhahamura no guhangamura uko twishakiye. Ntabwo mbyumva uburyo aya mafaranga ahubwo adakoreshwa mu gukaza umutekano, yaba imbere mu mashuri ndetse no mu bindi bigo bikomeza kugenda bigaragaza ko hakomeza kugaragaramo ibikorwa by'iterabwoba, maze tukayashura mu gihugu kitari icyacu. Aya ni amagambo Perezida Donald Trump yavuze agaragaza neza ko agaye ubutegetsi bwa Perezida Joe Biden ukomeje gushyira imbaraga zikomeye mu gushora amafaranga menshi mu bikorwa bya gisirikare ku butaka bwa Ukraine. Aho abasesenguzi mu bya politike nk'uko tubikesha igitangazamakuru Belarus Partiza kivuga ko Perezida Joe Biden yabuze uburyo ubwo ari bwo bwose yajya guhangana n'Uburusiya imbona nkubone, ngo akaba akomeje gushora amafaranga ndetse n'ubushotoranyi akomeza gukora. Kandi bandi bantu benshi bakomeza kuvuga ko iyi ntambara n'ubundi bigaragara ko amahirwe menshi cyane azatsindwa n'igihugu cy'Uburusiya yajyaga gutera ibitero simusiga kuri Iraq, ivuga ko igiye gukuraho intwaro za kirimbuzi, ariko bikarangira gusa ahubwo yishe perezida wayo Saddam Hussein, maze ngo izo ntwaro ntibazibone. Ibi byahise bituma perezida wa Ukraine kandi ukomeje kugira ubwoba bukomeye, avuga ko nibura ngo buri munsi igisirikare cy'igihugu cyiwe gipfusha abasirikare bari hagati ya 60 n'100, naho ngo abagera kuri 500 bagakomereka. Gusa igitangazamakuru Belarus Partiza cyanyomoje amakuru kivuga ko ahubwo ngo aba basirikare ari bakeya, ngo ahubwo ngo ku munsi ashobora kuba hapfa hagati y'abasirikare 300 n'abasirikare 700, ngo hagakomereka abasirikare barenga 1000. Perezida Zelensky w'igihugu cya Ukraine yabwiye televiziyo Newsmax ati ikibazo gikomeye kuri ubu gikomeje kubera mu burasirazuba bwa Ukraine ndetse no mu majyepfo ya Donetsk na Luhansk. Ibintu birakomeye cyane, turimo gupfusha abasirikare hagati ya 60 ndetse n'100, kandi bagapfa buri munsi ibagwa ku rugamba, ndetse kandi ikirenze cyabarenze 500 bagakomerekera mu kazi. Ibi ni ibintu bikomeje kutugora no gutuma urugamba rutagenda neza. Turasaba ubufasha yabo bw'intwaro zigezweho kugira bibashe kutworohereza kurwana, kuko kurwana imbona nkubone n'ingabo z'Uburusiya ni ibintu bitugora cyane. Hari amakuru akomeje kuvuga ko iyi mibare Perezida Volodymyr Zelensky wa Ukraine akomeje gutangaza y'abantu bakomeje gutaka